Najteže pitanje od svih sasvim sigurno jeste pitanje zašto. Čemu život? Čemu postojanje? Koji je smisao ovog iskustva? I da li uopšte može postojati nekakav cilj? Polako, pitajte se. Ko ste to beše vi? Čemu život? But she died. And my uncle Lou, then he died. Da li su ovo opravdana ili ipak potpuno pogrešna pitanja? Neko će reći ako se pitaš čemu postojanje, zar ti logički već i ne pretpostavljaš da se može i bez postojanja? Razmislite. Šta ako postojanje jeste stvarnost? Šta ako biće jeste svest? Šta ako ne možete da ne postojite, te ni onda nema smisla da se pitate čemu život? She might die. And my girl's quiet fit. Tema nihilizma je jedna od suštinskih, nužno u svakom ozbiljnom traganju za istinom. Nadam se da ćete uočiti njenu vrednost kroz tokove emisije. Znajte da se ona logički nikako ne vezuje za depresiju. Stoga se nadam da ćete uvidjeti da sve negativne konotacije imaju veze samo sa vašim egom, ne i nihilizmom. Now I hate myself. Wish I'd die. Everything dies. Everything dies. Everything dies. Nihilizam je zapravo jedno osnovno, radikalno epistemološko pitanje. Ono je nužno na putu težnje ka istini i neprijatelj na putu naših sakrivanja u lažima. Ukoliko ste vi jedan od pravih tragalaca, onda idite do kraja. Budite potpuni nihilista i tada ćete otkriti kako je on zapravo metoda prosvjetljenja. Ljudi ga percipiraju kao opasnu ideju, nekakav mrak, satanizam. Uvijek ga dovode u vezu samo sa negativnim. Nikada ne uviđaju njegovu vrednost. Zar ne treba čovjek da pomisli, šta ako je čovjek društvo civilizacije? Šta ako je sve laž? Šta ako su sve samo naše konstrukcije, te zapravo nema nikakvog posebnog cilja i svrhe kojima treba da težimo? Zar nije pošteno zapitati se i ovakva pitanja? Zar treba bilo čemu slepo verovati? Tako, na primjer, mislite li da je pošteno jednostrano razmišljati o argumentima Božjeg postojanja, a izbjegavati upoznavanje sa argumentima protiv? Man sieht euch alles am Revue passieren, große Söhne, große Männer von Welt. Worüber heute ihr bevorzugt noch nicht sprechen wollt, ist die Farbe, die euch so gefällt. Zar istinski tragalac neće sva suprotna stajališta podjednako preispitivati? Kako znati samo za materijalizam, a ne razumeti šta je idealizam? Kako biti kapitalista, a ne razumeti socijalizam? Nema ničeg lošeg u životu ukoliko dospete do radikalne pozicije, da ničemu, baš ničemu, ne treba slepo verovati. Ich sehe euch alles am Revue passieren, Töchter Europas, frank und frei. Und ich verzicht wie nichts auf meine Green Cards, wenn euch vielleicht dann wohler ist dabei. Da sistematski posumnjate u sve stvari, kako je to rekao René Descartes, a na što je ukazivao i Sokrat, kada je govorio da neistražen život nije vredan življenja. Nihilista je dakle radikalni skeptik. On sumnja u sve stvari. Sistematski otpočinje proces ispitivanja, dekonstrukcije. To je ključni pojam. On želi da vidi šta su sve naši konstrukti, naše bajke i iluzije u koje se ušuškavamo bežeći od istine. On ispituje u kojoj meri naše društvo zapravo samo kula od karata.
Ich sehe euch allesamt Revue passieren, dunkle Gestalten, uniformiert in eurer Niedertracht. Na und wie lange noch steht eurer Inszenierung entgegen? Na, unser Saft in Übermacht. Es geht um Mythen der Vernunft und die bohemisiert und deklassiert das reaktionär als sekundär. Primär wollen wir die Dame Europa hierher. Das sind heute noch sofort und mehr. Nihilizam je filozofski pravac koji se zasniva na uverenju da život nema inherentni smisao, da nema svrhu ili objektivnu vrednost. Tome još treba dodati da reč nihil u prevodu sa latinskog znači ništa. Kroz istoriju nihilizam se razvijao kroz nekoliko različitih pravaca. Sve je počelo, kao što smo rekli, Gorgijom Sofistom i njegovim delom o nebiću ili o prirodi. Gorgije je dao temelj nihilizma kroz 3 čuvene teze. Ništa ne postoji. Ako nešto i postoji, ne može se spoznati. Ako se može ispoznati, ne može se preneti drugima. Posle Gorgije puno je filozofa koji su tvrdili različite vrste nihilizma. Jedni su govorili da nema Boga, drugi da se ništa ne može znati, te da ataraksiju treba tražiti samo u agnosticizmu. Treći da nema objektivne uzročnosti van naše navike. Također i da nema smisla života, kao ni vlasti, niti naših pitanja. Don't you hear me? Don't you hear me? Dok je Schopenhauer objašnjavao o besciljnosti i besmislenosti volje za život, koja ne može ne postojati, te je predlagao nekakvo povlačenje, umirenje, ne učestvovanje, Nietzsche je rekao Bog je mrtav, pljunuo na odustajanje, te i krenuo aktivnim putem. Predaja, povlačenje iz sveta, to je izdaja života. Život je volja za moć, potrebno je pregrliti tu volju, te i stvarati sopstvene vrednosti. Upravo to račvanje je čuvena raskrsnica filozofije apsurda i filozofije egzistencijalizma. Koje će biti dominantne perspektive 20. veka? Upravo Albert Camus i Jean-Paul Sartre jesu nosioci te Schopenhauerovsko-ničeanske dihotomije. Camus na tragu Artura kaže život je apsurd, a Sartre na tragu Friedricha mi smo slobodni da mu damo značenje. Ako su sve tradicionalne vrednosti neutemeljene i svi društveni konstrukti prazni, onda moramo kao Nietzscheov Ubermensch postati čovek koji će sam sebi dodeliti smisao i zacrtati aktivnosti, kaže Sartre. To je čuvena pozicija egzistencijalizma. Nietzsche, kako kažu, dijagnostifikovao uspon nihilizma u modernom društvu, ali ga nije smatrao krajnjim ciljem. Za Nietzsche je nihilizam zapravo bio prelazna faza, kriza kroz koju čovječanstvo mora da se samo prevaziđe kako bi stvorilo sopstvene nove vrednosti. Ta ideja se danas naziva optimistični idealizam, sugestija da ako život zaista nema zacrtani smisao, onda smo svi potpuno slobodni, čak pozvani, da ga osmislimo. Život se tu percipira kao potpuna kreacija, izraz čiste umetnosti. To je i smisao Sartrove egzistencijalističke krilatice. Egzistencija prethodi esenciji. To znači da se čovjek prvo pojavljuje u svetu, prvo egzistira, pa tek onda svojim izborima definiše ko je to on i šta je. To jest, on prvo postoji, pa tek posle stvara svoju esenciju. Sartre se fokusira na individualnu slobodu i odgovornost. Nema smisla, pa šta, kaže Sartre? Vi ste svoj arhitekta. Šta nam je činiti? Pitate se. Pa stvorite smisao, kreirajte, delajte.
Mi smo osuđeni da budemo slobodni. Svaka odluka nas definiše, kaže Sartre. How can you say that I've no time? Am I blind? Now you say that heaven's blind, yeah. Naše akcije, recimo terminologijom Jakova pravednog, Isusovog brata, nas opravdavaju. Do you hear the wailing now? Do you hear nailing down to a crown of thorns? Treba živjeti autentičnu uz apsolutnu odgovornost. Vera bez dela je mrtva. Dobra dela nas spašavaju. Sweat like blood comes down. Simone de Beauvoir kaže, ženom se ne rađa, ženom se postaje. Prevrednovanje i akcija, to je rješenje vašeg života. Tomorrow's come where it slithers from. Sa druge strane postoji nihilizam u formi apsurdizma. Albert Camus na tragu Schopenhauera govori o nedostatku smisla, o sudaru između čoveka koji ima potrebe za smislom i večnošću, svetom koji ćuti, haotičan je i ravnodušan spram nas. Nasuprot Sartru, Camus kaže, pokušaj stvaranja smisla samo još jedna iluzija. To je filozofsko samoubistvo, jer svet je nepopravljivo besmislen. Osjećate li tu Schopenhauerov pesimizam? Camus nam stoga daje 3 izbora. Pod 1 fizičko samoubistvo ili odustajanje. Pod 2 filozofsko samoubistvo, slepa vera, bekstvo od realnosti ili utapanje u kakvu ideologiju. Pod 3 pobuna, prihvatanje apsurda i život uprkos njemu. Camus ne govori o stvaranju smisla jer je to nemoguće, već o prihvatanju besmisla. Tako pronalazimo i čuveni mit o Sizifu, metaforu čoveka koji je osuđen da gura kamen uz brdo, te i da bi se u momentu, kada u tome uspe, kamen skotrljao nazad pozivajući patnika da otpočne sve iznova i iznova. Camus kaže, sreća ne leži u situaciji, već u borbi i svesti o situaciji. Slobodni smo da živimo kako hoćemo, iako ništa nema nikakvog smisla. Iako smo mi zauvek stranci u stranoj zemlji, mi možemo da biramo, baš kako kaže i Maximus, da smrti uzvratimo osmeh. I knew a man who once said death smiles at us all. All a man can do is smile back. Navedimo ovdje ukratko vrste nihilizma. Postoje dakle egzistencijalni nihilizam, apsurd. Život nema predefinisanu svrhu, nema smisla postojanja. Univerzum je ravnodušan, mi smo tren koji nestaje, kao da nikada nije ni postojao. Pod 2 moralni nihilizam, amoralizam. Sve vrednosti su konstrukcije bez ikakvog kosmičkog temelja. Objektivni moral ne postoji, nema dobra i zla, van naše subjektivne percepcije. Pod 3 epistemološki, agnosticizam. Nema istine i ne može se ništa sa sigurnošću znati. Ontološki, stvarnost je iluzija. Svet zapravo ni ne postoji. On je kratkotrajna obmana, san. Teološki ili ateizam, Bog ne postoji. I politički ili anarhizam. Politička i društvena filozofija koja se temelji na odbacivanju svih oblika prinudne vlasti, hijerarhije i autoriteta, ali ne radi uživanja u haosu, već zato što se želi izgraditi novi društveni poredak, zasnovan na solidarnosti, slobodi i jednakosti. Treba uništiti postojeće političke, društvene i religiozne institucije, jer su korumpirane i besmislene. Anarhos, bez vladara, to je poklič. Recimo nešto više o anarhizmu, te i pređemo na suštinsko razmatranje nihilizma.
Treba znati da anarhizam nije destruktivna ideja uništavanja, stvaranja haosa, već želja reformacije, organizacije društva na drugačijim principima. Anarhisti kažu, moguće je da postoje dobrovoljna saradnja, uzajamna pomoć, direktna demokratija. Čovjek je zapravo plemenito biće, sistem ga kvari. Anarhisti veruju da su država i koncentrisana moć suštinski štetne, jer nužno ograničavaju ljudsku slobodu i vode ka eksploataciji čoveka. Umjesto države oni predlažu decentralizaciju, društvo podeljene na male autonomne zajednice, komune, samoupravljanje, radnici i građani direktno odlučuju o svojim poslovima, bez posrednika. Horizontalnost, ukidanje vertikalnih lanaca komandovanja. Svojina je krađa drugih, saradnja i uzajemna pomoć vode napretku. Njima nasuprot stoji drugi instinkt ljudske prirode, kapitalizam. Stoga se njihova borba okreće protiv kapitalista. Najpoznatiji primjer anarhizma je situacija u Kataloniji i Aragonu 36-37. Kada su vlasnici fabrika i veleposjednici pobjegli pred revolucijom, te je i radnički narod preuzeo kontrolu u svoje ruke, organizovao proizvodnju, saobraćaj, bolnice, bez države i kapitalista. Fabrike su vodili radnički savjet, plate su izjednačene, a uslovi rada poboljšani. Morate se zapitati, pa da li je to toliko jednostavno da se svetu normalno? Samo treba da se oslobodimo pohlepe pojedinaca i sistema koji centralizuje moć, oduzimaju od ljudi, dajući je upravo tim pojedincima. Govorit ćemo više o anarhizmu kada budemo obrađivali njenog najranijeg grčkog prethodnika, Diogena iz Sinope. Sada smo stigli do najvažnijeg dela današnje emisije. Vreme je da govorimo više o suštini samog nihilizma, razloga zašto ga ljudi pogrešno percipiraju, kao i njegovom nevjerojatnom pozitivnom potencijalu, koji je moguć samo ukoliko se dekonstrukcija dovede do krajnjih tačaka analize. Ukoliko ne postane maska egoizma, nihilizam postaje misticizam. Za početak, retorički ću vas upitati sokratovsko pitanje. Ne treba li filozof uvijek da prati najjači argument? I ne treba li da traži istinu, ma gdje god se ona nalazila? Zapitajte se, zašto društvo nihilizam smatra pretnjom? Zašto je to opasan filozofski stav? Nije li razlog tome u činjenici da je čovjek jednako ego? Ego je individualna perspektiva, mentalno izgrađen identitet, lažno sopstvo, za koje mi smatramo da jesmo, misleći da i nismo ništa drugo. Ego je to ja sam, koje je oštro razdvojeno od drugih i od sveta. To je taj individualni život. Taj individualni organizam koji pokušava da preživi i u tom nastojanju gradi društvo kulu od karata, mnoštvo fikcija i iluzija uz pomoć kojih pokušava sebe da dovede do bezbednosti, ako je moguće i do besmrtnosti. A ipak čovjek ima duhovni poziv. On mora da razotkrije sebe. Da bi otkrio sebe, on mora da dekonstruiše sebe. On mora pažljivo da analizira i raščlani tu ideju sopstva, sve dok ne uvidi da je ona zapravo laž. Ego, pa to je lažno sopstvo. Između onoga šta ja zapravo jesam i onoga šta ja mislim da jesam, postoji ogromni jaz. To je i razlog zašto ljudi ne teže istini. Ljudi su ego, a ego ne želi da se baš sve apsolutno propitkuje. Postoji moment gdje otvoreni um postaje suviše, čime se razotkriva da je filozofija samo još jedna ljudska predstava, ne istinsko, radikalno traženje istine. Ako nam išta pravi mudraci i sveci jednoglasno poručuju,
To je onda sud, da težnja ka istini podrazumeva smrt ega. Čovek u tebi ne želi istinu. Večno u tebi je traži. All this endless ocean, finally lovers know no shame. Turning and returning to some secret place inside. Kao što to kaže Rumi, čuveni sufijski mistik, u isto vreme ne može postojati i Bog i ja. Cilj je da napustite sebe, te i da uvidite da ste sačinjeni od njega. Take my breath away. Mislio sam da ja jesam, a to si u stvari bio ti. Kada spoznaš sebe, tvoje ja nestaje. I ti saznaješ da si ti jedno sa Bogom i ništa drugo. On je svo biće i on je taj u čijem biću prebiva moje biće. Kaže Ibn Arabi. Still anticipating love. Never hesitate. Ego se bori da preživi, stoga je nihilizam kao apsolutna i radikalna sumnja, pretnja kako njemu, tako i društvu. Jer društvo je ipak, pogledajte oko sebe, samo gomila laži, prevara, iluzija. Nihilizam se ispostavlja da kao proces apsolutnog propitkivanja, neverovanja ni u jedan jedini autoritet, jeste čist misticizam, put spoznaje stvarnosti, izvan koncepata racionalnog uma, to jest ega. Nihilizam nas dovodi do tajne, ali prvo se mora proći tamna noć duše, kako je to govorio Jovan od Krsta, španski mistik. Nihilizam podriva ego, konstrukcije, značenja, vrednosti, uz pomoć kojih on preživljava. On zaviruje iza prirode i njenih programa, razotkrivajući da su sve zapravo društvene konstrukcije, ideje ljudskog uma, te i da mi ne živimo u stvarnosti, već u konstruktu stvarnosti. Razmislite, pare su samo ideja, država, pa to je samo ideja. Sve su to ideje, gdje je tu stvarnost? Ovake misli vode propasti civilizacije, uplašit će se ljudi. Stoga i savjetuju, zaboravite istinu, ostanite u dogmi, ostanite normalni. Zar u nenormalnome, dodaje nihilista. In this foolish lover's game. Nihilizam savjetuje suprotno svetu. On kaže sve pustite. Sve je konstrukt laži, iluzija. Otpustite sve, nemojte se držati čvrsto, jer u iluziji ne može biti sreće ni istine. Otpustite sve pa da vidimo šta će da preostane. Misticizam i nihilizam ugrožavaju ego, oni direktno rade na njegovoj propasti, stoga se oni bori protiv njih. Ipak, nihilista kaže, anarhija, neka se kula od karata u potpunosti razruši. Still hoping for the holy sight. Neka traženje istine zaljulja taj sistem laži nazvan civilizacija. Prekoračite sve odbrambene mehanizme. Uvidite kolika se energija ulaže u održavanje laži. Zašto bi nam laž trebala biti draža od istine? Sugeriše on. Zato su mistici, veliki reformatori, veliki pobunjenici. Na taj način možete tumačiti Isusov citat, da on nije došao da donese mir, nego mač, prevrednovanje. Nisu li Isus i Buda jednaki pobunjenici protiv svojih korumpiranih, ritualno orijentisanih i željnih očuvanja moći sistema? Do you hear me, Lord? When the silence starts to burn, can I feel you near? When my thoughts begin to turn. Nije li se Buda bunio protiv bramanizma i ritualnog formalizma, kao još jedan od mudraca Upanišada i Šavana pokreta? Baš kao što je Isus kao radikalni jesen ustao protiv Sadukeja i Fariseja. Beneath your will, the holy water feels like dew. Nije li situacija uvijek takva da ljudi od svega naprave dogmu?
U srednjem veku niste smjeli da zucnete o hrišćanskim doktrinama. Kao što sada ne smete da pisnete protiv demokratije, niti nauke. Svako doba kao da ima svoje mehanizme za održavanje sistema. Neistina uvek mora agresivno da se brani. Upravo zato što je neistina. Ako ne digne glas, pa šta će drugo? Da znate istinu kao Buda ili Isus, ne biste se ni svađali da je odbranite. Jer njoj ne treba odbrana, ona je zauvek tu, prisutna. Ispostavlja se dakle da je čovjek u strogo emotivnoj reakciji protiv nihilizma, protiv misticizma. Čovjeka je strah da pusti ono što zna, jer sa čim onda ostaje, kako će da preživi. Hear me, Lord, when the silence starts to burn. Can I feel you near? When my thoughts begin to turn. Mi smo u emocionalnom otporu prema održavanju iluzija. Strah nas je da ih izgubimo, jer ne znamo koliko je velik ambis i šta nas tamo čeka. Ljudi ne žele istinu, već održanje fikcija. Žele zabavu. Ego je fikcija, zato i sam voli fikcije. Teško je stvarno biti hrišćanin, te i uvidjeti da se Pavle i Jakov ne mogu pomiriti, da je posle Jakova sve samo konstrukcija. Teško je biti naučnik opterećen objektima, koji ne može ni na tren da pomisli o subjektu, te i o činjenici, da nikakav objekat ne kreira subjekat. Životi su u pitanju, teško je napustiti ideju u koje ste ceo život ulagali. Ko stvarno traga za istinu? Ko stvarno sve preispituje? Say, do you hear me, Lord? When the sun starts to burn, can I feel you near? When my thoughts begin to turn. Postoji smisao zašto duhovnici uče da treba da se prepustite višoj volji, da se otpustite. I vjerujete joj. Like I love you, then my heart is beating still. There is a house in charming town they call the rising sun. Tačno je da nihilisti misle da život nema urođeno značenje, da su svrha, dobro i istina relativni, da zavise od identiteta, da nema inherentne vrednosti, jer su sve vrednosti funkcije ega i imaju veze samo sa preživljavanjem. Listen to my mama. Oni upravo svoje gledište i opravdavaju ukazivanjem na istoriju. Pogledajte se zlotvore ovog sveta, oni su za sebe mislili da su pozitivci, da su good guys. Ipak zapitajte se, zašto nihilizmu pridodati negativnu konotaciju? Da li je depresivnost nužna? My baby sister. Ukoliko život nema smisla? Pa šta je ako je istina da nema smisla? Da ne treba ništa specifično postići? Zar ne može da se kaže da je život sam po sebi smisao i razlog? Kao što je na to ukazivao Alan Watts. Rising sun. Existence, the physical universe, is basically playful. There is no necessity for it whatsoever. It isn't going anywhere. That is to say, it doesn't have some destination that it ought to arrive at. But that it is best understood by analogy with music. Because music, as an art form, is essentially playful. We say you play the piano. You don't work the piano. Why? Music differs from, say, travel. When you travel, you are trying to get somewhere. One doesn't make the end of a composition
the point of the composition. If that were so, the best conductors would be those who played fastest. And there would be composers who wrote only finales. People go to a concert just to hear one crashing chord, because that's the end. Same way in dancing. You don't aim at a particular spot in the room. That's where you should arrive. The whole point of the dancing is the dance. Now, but we don't see that as something brought by our education into our everyday conduct. We've got a system of schooling which gives a completely different impression. It's all graded. And what we do is we put the child into the corridor of this grade system with a kind of, come on, kitty, kitty, kitty. And yeah, you go to kindergarten, you know, and that's a great thing because when you finish that, you'll get into first grade. And then come on, first grade leads to second grade and so on, and then you get out of grade school, you've got high school, and it's revving up, the thing is coming. Then you're going to go to college, and by Jove, then you get into graduate school, and when you're through with graduate school, you go out to join the world. And then you get into some racket where you're selling insurance, and they've got that quota to make, and you're going to make that. And all the time, the thing is coming. It's coming, that great thing, the success you're working for. Then when you wake up one day about 40 years old, you say, my God, I've arrived. I'm there. And you don't feel very different from what you always felt. By expectation. Look at the people who live to retire and put those savings away. And then when they're 65, they don't have any energy left, they're more or less impotent, and they go and rot in an old people's senior citizens community. Because we've simply cheated ourselves the whole way down the line. We thought of life by analogy with a journey, with a pilgrimage, which had a serious purpose at the end, and the thing was to get to that end, success or whatever it is, or maybe heaven after you're dead. But we missed the point the whole way along. It was a musical thing, and you were supposed to sing or to dance while the music was being played. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Ukoliko osjetite mržnju, ogorčenost i želju za uništavanjem, treba da znate da to nema nikakve veze sa nihilizmom, jer to je samo vaš negativni ego. To je ego koji se pretvara da je nihilista, a zapravo veruje u nekakav smisao i nekakve vrednosti, ali negativne. Pustite te dečije igre, nezrele pozicije, pseudonihiliste. Pravi nihilizam je potpuna neutralnost, sve dok se stvari ne preokrenu iz korena. Nihilista bira kako će da se ponaša, nema iznuđenog negativizma. On iz biti ne izvodi treba, kako je to govorio David Hume. Što znači da iz činjenice što nihilist sve dekonstruiše, odbacujući iluzije i glumatanja, iz toga nikako ne sledi da će nihilist nekoga ubiti. Ne, jer čemu uništenje? Pa ništa nema smisla, nema svrhe. Nihilist će nastaviti život znajući da su sve baš sve, samo prolazne pojave. On može čak i u njima i da uživa, ali znajući da su one suštinski prazne. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Većina nihilista koristi skepticizam, uperen ka spolja, ka svetu, objektima, a mali broj njih i ka unutra, ka subjektu. Ti koji ga okrenu ka unutra postaju mistici. Oni uvide da unutra zapravo ni nema nikakvog ja, da je ličnost samo iluzija. Te tako i postaju budisti, tako postaju i hrišćani. Otkrivajući da je carstvo nebesko u njima, kada dekonstruišete svet i svoj ego, sve što preostaje jeste čista praznina, čist potencijal i čista svesnost, a to je upravo Bog. Nihilizam nužno vodi misticizmu,
te je razotkriva Uroboros, zmiju koja jede sopstveni rep. Pomislite, nihilista nužno dekonstruiše i nihilistu, te tako je ostajući jedino što je uvijek i bio. Čista kreativnost, izvor konstrukcija, jedna beskonačna svesnost koja je zapravo sasvim neočekivano i jedina lepota, ljubav i smisao. Scream in the dark. Nihilizam ega, samo ako ode do kraja, te prevaziđe mehanizam odbrane, racionalizam i ukoliko uvidi da je on sam konstrukt, koji ne postoji u apsolutnom smislu, samo tada otkriva da je to put buđenja. Buđenje jeste nirvana, gašenje ega, lažnog individualnog života, izdvojenog od celine. Should've let me way back, should've let me way back by the roadside. I sit in the same chair you've seen 1,000 times. The door still sounds. Buđenje je dno zečje rupe i to je ono što mistici islama zovu fana, uništenje, nafs, ega. To je smisao budističkog nesopstva, anata, pojma šunjate, ne nepostojanje, ne ništavilo, već jedino istinsko postojanje. Nešto što je nedefinljivo, ono što mistici zovu ništa, nada, nichts, nothing, no thing. After I pass away, you wish you came around. Tada uviđate preplitanje religija, ali ne i doktrinarna, dogmatička, fanatička, fundamentalistička prepiranja. Pustite ljude i konstrukcije, njihov čuvani ego stav. Samo ja sam u pravu, svi drugi greše. Moja religija jedina je istinita. I know you do, but love shows up. Ljudi su kao kakva nezrela deca. Inače bi uvidjeli da je sve to njihov ego. I was alive. You just thought. Istina vas stvarno vodi ljubavi i jednom. Tu više nema nikakvih bajki. I see you laugh, moving fast. You look happy, I'm glad. I don't wanna be a burden. I don't wanna make you sad. So I stay quiet. I let it be. I tell myself you remember me. But days turn into months, months turn into years, and I learn how to live with what's not here. You don't mean to hurt me. I tell myself that too, but not meaning to. Still hurts when you do. After I pass away, you stand by my grave. You'll cry for the time. Ovo sigurno niste očekivali. Kako je moguće da besmisao zapravo kolabira rađajući ljubav? Da dekonstrukcija svega, uključujući i svih naših odbrambenih mehanizama, vodi do večnog propadanja, ali i spoznaje da nema dna. Da je sve ljubav, kreativnost i Bog. Beskonačni potencijal za stvaranje. Da smrti nema i da ste vi na sigurnom u večnosti. Jer na kraju svih priča uvek ostaje samo onaj koji pripoveda priče, a to ste pravo i vi. Bog, večni autopoezis. Vi ste mnogo više od ovog prolaznog lika u filmu. Obratite pažnju. Vi ste film. Filmadžija. I platno na kome se film odvija. Jedna kap okeana je samo trenutna percepcija. Istina je beskonačno jedno. Sam okean, koji nema na šta da se dekonstruiše. To jedno je van poimanja, van definicija i van uma. To je ono što nam govore mistici,
ali mi nemamo uši da ih čujemo. Do we hear wailing now? Do we hear nailing down? Božje biće jedino je istinsko i stvarno biće, kaže Al-Gazali, drugi čovjek Islama. Možda nihilizam neće uništiti društvo, nego će ga izgraditi na zdravim osnovama. Kao što i Tesla kaže u autobiografiji Moj izumi, globalni mir može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvjetljenja, istapanja rasa, a mi smo još uvijek daleko od te radosne realizacije. Zato je Henri Bergson govorio da su mistici nova svijest čovječanstva i njen sljedeći stepen razvoja. Misticizam i nihilizam su identični. Kao što smo vidjeli, oni nisu u suprotnosti, jer istina ih ujedinjuje. Hrist kaže, ako ko hoće za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Just remember me, my name. I need you now. Free me up now somehow. Oh, remember me today. Razmislite. O čemu Hrist govori? Napuštanje sebe, odricanje od ega, uzimanje krsta, prihvatanje odgovornosti i požrtvovanosti, podnošenje teškoća, osuda zarad istine ljubavi i idenja za njim. Ne samo slaganje sa učenjem, već promjena načina života, transformacija srca, delanja iz ljubavi, baš kao što je i on to činio. Tell me where I'm going now. Tell me, am I going down? Are you who they say you claim? Remember me this night. Nihilizam je u pravu. Stvarnost je uvek imaginarna. Ona je uvek kreacija Boga. Svaka kreacija nastaje i nestaje. Kako reći da je apsolutno stvarna kada je uskoro neće ni biti? Sasvim izvesno, ali ne brinite. Vi ste večno tu. Svet nestaje, ali ne i vi. Sasvim izvesno da je bilo vremena kada kreacije nije ni bilo. Te i da morate shvatiti da samo Bog, izvor svih realnosti, svest koja uvek sve projektuje, jeste jedina apsolutna stvarnost. I ona apsolutno uvek jeste. Svaki život jeste samo kreacija, ujedno i fikcija, ali on je i prelepi dar. Stoga oblikujte ga, kreirajte. Vi imate slobodu. Kreirajte značenje, ali uvek u skladu sa apsolutom, koji je večna ljubav. Na ovaj način gledano, stvari se preokreću. Iz potpuno druge perspektive morate reći, svrhe ipak ima. Sve je samo ispoljavanje ljubavi, radi ljubavi. Život je umetnost, umetničko delo u nastajanju. Vi ste kamen koji sam sebe oblikuje. Na kraju uvek ostaje samo istina, a istina je ljubav. Tvoj zadatak nije da tražiš ljubav, već samo da tražiš i pronađeš sve barijere u sebi koje si izgradio protiv nje, kaže Rumi. Toliko u emisiji. Promišljajte sve ovo. Pozdrav. Watch the red lamp burn at night, still hoping for the holy sight. This quiet chapel feels alive, but I am struggling to survive. There's mercy I'm not ready for, but still I kneel
upon this floor. Your spirit lingers in the air, like incense rising in a prayer. Do you hear me, Lord, when the silence starts to burn? Can I feel you near when my thoughts begin to turn? I've been waiting, barely breathing, in the grace you used to feel. If you know me like I know you, then I bow